Reka tubahe ikaze muri iki gicuku. Aha ni ku saa sita za nijoro. Murabyumva ko twamaze kujya mu wundi munsi, ibintu byamaze kuba imbaturamugabo. FDLR FARDC mu mugambi w'amayeri ukomeye cyane wo guhungabanya umutekano bidasubirwaho w'ihuriro rya AFC M23 biturutse mu kubeshya ko bari gukora operasiyo zo kwirukana FDLR. Ese birashoboka ko abasirikare bakomeye bayoboye amaoperasiyo agiye atandukanye kuri iri huriro rya FARDC barwanwa na FARDC? Birashoboka se ko umuntu yakwirwanya? Ni urugamba rukomeye cyane rukomeze gutegurwa ndetse rushyigikiwe na leta y'Abafaransa, aho Abafaransa aribo bayoboye operasiyo. Ese ibi ngibi ibaduye ni gatiki? Ni operasiyo karundura zo kugaba ibitero bitewe nuko ihuriro rya AFC M23 rikomeje kugaba ibitero bitandukanye nyuma yuko bababeshye ko bavuye mu duce tugiye dutandukanye. Maginga ya AFC M23 ikomeje kugenda yataka ifata ibice bigiye bitandukanye. Nakubwira yuko teritwari ya Walikale mu minsi itari mike rwose iraba yamaze kujya mu biganza by'uyu mutwe wa AFC M23, ariko nubwo bakomeje kuavansa umugambi ukomeye wa FDLR na FARDC ndetse na leta y'Abafaransa mu basirikare bari kubatoza, aho nakubwira yuko umutwe udasanzwe wa FDLR CRAP ukomeye cyane muri biriya bice muri aya mashyamba ya Walikale wamaze gutozwa kugira ngo uzahangane na AFC M23. Byifashe bite muri iki gicuku? Ni imirwano ikomeye ikomeje gusakirana ishuriro rya FARDC ririmo FDLR na Wazalendo bakomeje kugaba ibitero mu duce tugiye dutandukanye. Ni mu nkundira tuze turebe page nshya tumenye akantu ku kandi, ariko muri bunyemerere turebe ibiciro bihagaze iminembwe bigaragaza ko ibintu byamaze kudogera. Ku murongo wa telefone hari umuroko ivomo wacu utigeze aryama umpaye update. Ndavuga nti uko byagenda kose muri iri joro ntago nabura kutabaha ibyo n'ibyo. Ni mu nkundire n'iminota mike cyane turebe uko situation ihagaze, turebe uko byifashe. Reka ngushimire mwifuriza amahoro y'Imana rero we wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukiza kuri Kigali News bwa mbere, nta kindi usabwa ni ugukanda subscribe, bityo ukiyongera mu mubare w'abanyamuryango umva amakuru acukumbuye kandi yizewe atarimo amakabya nkuru. Ni mu nkundire rero tuze turebe page nshya ikomeje kugenda igaragara kuri front line. Ngiye muri kumva kandi tugiye gukomezanya nidamya umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza cyangwa waramutse neza? Yego muraho neza. Ni igicuku gikomeye cyane. Aha ni ku saa sita z'ijoro, aho umpaye updates umbwira yuko ibitero karundura bikomeje kugabaga, ndetse umbwira yuko ari amayeri akomeye ya FARDC, aho noneho bagiye kunga ubumwe na FDLR kugira ngo bagabe ibitero karundura, ariko nyine babeshya buryo kiko bari gukora operasiyo yo kwirukana FDLR. Ndetse bivugwa yuko urwego rw'ubutasi rwamaze kuvumbura yuko FARDC ishaka kwinjirana AFC M23 mu bice bigiye bitandukanye cyangwa byegereye aho AFC iri, kugira ngo babagaye ibitero ku bufatanye n'uyu mutwe wa FDLR. Byifashe bite rero nyuma yuko bigaragaye ko Jacques Chaigonza n'ubundi wari umaze iminsi ari muri biriya bice bya Nord Kivu, uhamaze igihe kinini cyane, umugambi wamaze kunozwa ndetse na leta y'Ubufaransa ndetse n'abasirikare bari gutoza aba basirikare b'umutwe udasanzwe wa FDLR. Bivugwa yuko bagomba kuza mu isura yuko baje kurwanya FDLR mu bice byegereye aho AFC M23 bafashe, ubundi bakagaba ibitero karundura kuri uyu mutwe wa AFC M23. Byifashe bite, bihagaze bite Bwana Bizima? Iki ni propaganda ya FARDC isanzwe n'ubundi, kuko babishuka amahanga kandi nayo yarabizi, kuko nta muntu utabizi neza ko FDLR ziri muri FARDC ku rwego rwo hejuru. Rero ni ikintu ubona ko gikoresha izi kuri kuyobya uburari, ariko ni ikintu kizwi cyane by'umwihariko ku ruhande rwa M23, kuko bakomanda bariyo, ndetse ufashe nka coalition ziri mu bice byinshi bya Masisi, Kare ndetse na Walikale, urabizi neza ko ari FDLR gusa zisa naho zigwiriyemo. Uyu mutwe wa Wazalendo wose urabizi ko ari FDLR gusa bagiye biyita amazina. Rero ni ikintu kidatunguranye cyane, kandi ubu
FARDC igenda isa n'irenzaho ari nk'amarenga mu buryo bwo kujisha kugira ngo yereke imiryango mpuzamahanga yuko igiye gutangiza igikorwa nyirizina basabwe imyaka myinshi, ariko ubona ko atari cyo igambiriye ahubwo yo yibereye mu byayo bwite, ndetse ibisa naho izina ibyise bitandukanye n'ibikorwa bigiye kuba, nk'uko bivuga ko ari operasiyo ziri gutegurwa ku bufatanye bwombi FARDC ndetse na FDLR. Yes, niko bimeze. Bamwe mu bandakava baravuga yuko ibintu byamaze kudogera, ndetse aba basirikare bakaba baratojwe, abenshi ni abatorejwe kurwanira mu mashyamba. Operasiyo twagiye tuzibona ku gicamunsi cy'ejo ku wa mbere, wabwiye yuko n'ubundi hari uduce tw'ingenzi bagiye bafata. Ni imirwano ikomeye ikomeje kubasakiranisha n'ihuriro rya M23, ariko biravugwa yuko n'ubundi sayi muri iki gicuku hari gutegurwa operasiyo zikomeye cyane, ndetse zatangiye kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, ndetse muri ibi bice bya Warikare hakaba harimo n'uduce bivugwa ko isaha n'isaha twaza kuba tombe kuri iri huriro rya M23 bitewe n'imbaraga bari gukoresha zidasanzwe. Bwana Bizima, ndagira ngo ume ibyo n'ibyo y'ibikomeje kugenda bivugwa, kuko ndabizi neza amakuru uyabonera ku gihe, kuko uba uri kumwe na bamwe bakurikirana bya hafi ayo makuru, ndetse hari n'igihe ujya umbwira ko waganiriye na bamwe mu baba bashyigikiye uno mutwe wa FDLR. Ayo mayeri bayagiye ryari, babitekereje ryari, Bwana Bizima? Yego, ni uburyo bukomeye cyane, ubona ko M23 nyuma yaho abantu bari bafite inkuru nyinshi cyane zerekeranye no kuvuga ko bavuye mu bice, ndetse bari kugenda batakaza ibice byinshi. Ikintu kigaragara gihari ni uko habaye impindura y'ibitero bikomeye cyane ku ruhande rwa M23 muri Nord Kivu, za Masisi, Warikare, Karehe. Ubona ko byahindutse cyane, ndetse biri buze no kugora FARDC, kuko ubona ko ibi tumenyereye ngo ni tombe yenda ku gace kamwe, none ejo hagiye kuba impinduka nyinshi cyane, bijyanye n'uko ubona ko umuvuduko M23 ifite muri iyi minsi utandukanye n'uwari usanzwe cyane. Ubona ko irasapoti y'ingabo zavuye muri Rubero zigasubira inyuma, ndetse zikaba zarabashije gusa naho zigenda ziproga mu bice bitandukanye muri Masisi ndetse no mu bice bya Karehe. Ubona ko hari icyo byongereye cyane ku bijyanye na operasiyo ziri gutegurwa ku ruhande rwa M23, kuko mu bice byinshi nka za Gatoyi, ndetse ubona ko za Kazingari hamaze igihe hari imirwano ikomeye. Urabona ko iyi pozisiyo iri hano cyane ifite intumbero n'umuvuduko mwinshi wo gusa naho yihutanye no koalisiyo y'ihuriro rya FDLR rikomeye cyane, ririmo imitwe igera kuri 7 ya Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC zidasigaye. Ubona ko byari ihuriro rinini ryabarirwaga mu ngabo zigera mu 6,000, kandi ubona ko kari agace kari kasa n'akagwiriyemo abacancuro benshi. Ariko nyuma yaho imirwano ibereye, ndetse bamwe batakariza ubuzima, ndetse hagafatwa n'abacancuro benshi ku munsi w'ejo ubundi hashize, bimaze kugaragara ko cyane M23 muri ibi bice maze kugaragaza imbaraga ndetse n'ubudahangarwa bukomeye, ku buryo ubona ko iyi koalisiyo iri hano ishobora gusa naho izagarukira kure bijyanye n'umuvuduko M23 ifite, ndetse ukabona ko ari mu bice byose byo muri za Karehe. Ubona bari bamaze iminsi havugwa ko FARDC isa naho iri kugenda igaruka mu bice M23 ivuyemo, kandi bitari ibya nyabyo, kuko ntabwo yigeze ihatakaza, ahubwo ikiri kubabaho bijyanye n'uburyo bwa tekinike M23 yakoresheje bwo kugaragaza ko batari mu bice kandi bagihari. Hagiye habaho cyane gusa naho abakuraswa cyane kuri koalisiyo, ubona ko biri buze kubaviramo ingaruka yo gutakaza ibice babagamo, ndetse n'ubudahangarwa bari bafite mu bice bagenzuraga, kuko ubona ko bari basa naho bajagaraye cyane bijyanye n'uku kwiyumvisha yuko M23 ivuye muri bino bice basigaye babigenzura bonyine. Yes, Bwana Bizima, rero nkundira turebe inkuru y'akababaro ndetse n'ibiciro uko bihagaze muri zone
ya Minembwe. Ni amakuru ababayeje ariko mutagomba kuyoberwa nk'abakunzi ba Kigali Real News. Ni mu Minembwe aho ibiciro by'ibanze bikomeje kuzamuka ku buryo bukabije. Ikiro cy'umunyu kigeze ku mafaranga ibihumbi 100 by'amakongomani, hafi amadolari 50. Ikiro cy'isukari kiri kugura hafi amadolari 40. Isabune imwe igura ibihumbi 100, ni hafi n'ubundi amadolari 50. Ibumba y'ifu igura ibihumbi 50, hafi amadolari 25. Icupa ry'amavuta yo guteka rigeze hafi y'amadolari 30. Ibumba y'ibishyimbo igura ibihumbi 20, ni hafi amadolari 10. Uku kuzamuka rero kw'ibiciro byatewe n'umugambi wateguwe na leta y'u Burundi n'iyacisha sa wo kwicisha inzara abanyamurenge baturiye akarere k'imisozi miremire ya Minembwe. Murumva rero uko situation ihagaze ndetse nuko ibintu bihagaze, nubwo umugambi ukomeye wa FDLR na FARDC ukomeje kwavanswa, AFC na M23 uraza kumenya gahunda bitewe n'urwego rw'ubutasi. Ayo ni amakuru ameze cyangwa utarukwiye gucikwa, ndetse ibintu byamaze gusubira irudubi. Bwana Bizima, sinzi nimba hari ikintu wakongera kubikomeje kugenda bigaragara muri ano masa cyangwa n'umwuka ukomeje kugenda wumvikana. Ndabizi uko byagenda kose ahantu herereye hari hegereye zone y'imirwano. Uko byagenda kose ntabwo wayoberwa uko situation ihagaze niba imbunda ziba zumvikana, ariko wenda tunaducire ku mayange ko ibi bintu birushoboke kumvikanisha hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'uyu mutwe wa AFC M23 ndetse na FDL, kuko bikomeje kugaragara ko ubwumvikane bwa Amerika harimo kumvikana hagati ya Amerika n'igihugu cy'u Rwanda, ndumva twarabibagejejeho, ariko hari n'ibyo AFC M23 basaba, nabyo ndumva twarabibaganirijeho. Ese biri bubashe gukundira FARDC leta yicisha se muri rusange, cyangwa n'ubundi barakomeza bacengane intambara yiyongere ku rwego rwo hejuru? Nk'uko umuntu uzi ibibera muri Congo ndetse umaze n'igihe abikurikirana, nakubwiza ukuri ko uretse no kuba FARDC yabikora, niyo wazana Amerika ikava ku butaka bwayo ikaza igasa naho ije muri Congo, idashobora gusobanura kino kibazo cya FARDC na FDLR, kuko ubona ko imbaraga zose z'iki gisirikare cya FARDC zose zubakiye kuri FDLR, kandi uruvange rw'ingabo yaba izoroheje n'izikomeye umubare munini ni FDLR. Kugira rero ngo ujye gusa naho umenya umu FDLR n'umukongomani nyiri bwite, ni ikintu gikomeye cyane udashobora guhishura, waba uri umukongomani waba uri n'umunyarwanda, kuko ugereranyije n'igihe bamaze muri kiriya gihugu n'imyaka myinshi cyane. Ndetse urugero nk'aba wazarendo bagiye bagira abantu basa naho bavukiye muri iki gihugu, banahafite ibisekuru birenga bigera muri 2. Rero kugira ngo uzajye kumvikanisha ko uwo muntu ari umu FDLR cyangwa se akorana na FARDC nk'umunyagihugu, ni ibintu byakugora kugira ngo ujye gusobanura izi ngabo mu buryo bukoroheye. Rero FARDC kubyikoresha muri ubu buryo bwo ni amacenga kugira ngo igaragarize imiryango mpuzamahanga ibyo ishaka, bakeneye ko iri kubigeraho kandi iri kubikora, atazayibaza icyo yakoze ikakibura, ariko ntabwo bishoboka n'umunsi n'umwe kuzagera bagaragaza FDLR muri izi ngabo za FARDC mu myaka iyo ari yo yose. Ntabwo bashobora kubamaramo n'ibyashoboka. Yes, Bwana Bizima, nkunda nkushimire, mwifuriza kugubwa neza kandi no kwihangana. Yego, murakoze. Namwe bakunzi ba Kigali Real News, nta kintu usabwa rero ni ukudushyigikira ukanda like, nyamuneka jya ukanda like nta kintu yagutwara, ndetse niba utari wakora subscribe warakerewe rwose bikore kugira ngo ujye wumva amakuru acukumbuye kandi agezweho. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.